I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Ngiyakubingelela nalamhla mlaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Angikwamukeleke nalamhla elihlelweni lwethu lokufunza incwadi yethu yemihla ngemihla. Lokungiyo-ke i-Rhapsody yemaqiniso lebhalwe nguye umfundisi Chris Oyakhilome DSC. Namhla ngilwesihlanu tilishumi nesihlanu enyangeni yeNgci ku-2025. Sihloko salamhla-ke sithi emagunya langenamkhawulo. Livesi lethu lekuvula litholakala encwadini yaJohane sahluko selishumi nakune, livesi lelishumi nakuthathu. Lithi ngiyakwenda noma ngabe yini leniyicelako egameni lami, kuze inkhatimulo yababe ibonakaliswe endvodzaneni. Kude imikhawulo kuloko lesingakwenda egameni laJesu. Lesingakwenda, lesingakukhona, emandla ethu, inhlakanipho kanye nemagunya akunamkhawulo ngobe simelele yena. Siphila egameni lakhe. Singenta noma ngayini futhi singenta tonke tintfo egameni lakhe. Kungaleso sizatfu kumele ube nesibinzi ucine ungacali utende lohlushiwe ngobe kuKristu ungetulu kwemncobi. Haleluya. Awuphindze ufunze lokwashiwo inkosi Jesu kulombhalo lesivule ngawo. Ngiyakwenda noma ngabe yini leniyicelako egameni lami kuze inkhatimulo yababe ibonakaliswe endvodzaneni. Haleluya. Ligama la Jesu kuphela lelethwele emagunya langenamkhawulo, emandla lagucula timo letingenamathemba, futhi lenta konke kwenteke. Ligama lelinje. Haleluya. Akumangalisi liBhayibheli lithi kubaseFiliphu sahluko sesibili livesi lemfica kuya evesini lelishumi nakunye. Lithi ngako-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingetulu kwemabito onke, kuze kuthi ngelibito laJesu emadvolo onke aguce, alabasezulwini newalabasemhlabeni newalabangaphasi kwemhlaba, netilimi tonke tivume kuthi Jesu Kristu uyinkosi, kube ludumo kuNkulunkulu longuyise. Haleluya. Bese kuMakho sahluko selishumi nesithupha livesi lelishumi nesikhombisa kuya evesini lelishumi nesiphohlongo. Inkosi luqobo lwayo yathi, labakholwako bayawuba nati tibonakaliso, bayawukhipha emadimoni ngelibito lami, bakhulume ngetilimi letinsha, ngeke behlelwe lutho, nababamba tinyoka nome banatha lokubulala nako, bayawubeka tandla kulabagulako baphile. Haleluya. Loku kukhatimula kakhulu ngoba kusho ukuthi akukhathalekile simo lobhekene naso, unemangaliso, unebufakazi egameni lakhe. Manje sewuyaconza-ke ukuthi leni Petro akhuluma ngesibinzi nalendvodza lebeyisishosha, wavele wayiyala ukuthi isukume ngelibito laJesu. Kanjalo emalunga lakhubatekile avele atfola emandla. Fundza imisebenti yebapostoli sahluko sesithathu livesi lekucala kuya evesini lesiphohlongo. Sathane abengeke akhone kukumisa. Indvodza yasukuma yahamba. Kanjani? Egameni laJesu. Lelo gama lingetulu kwemagama onke, futhi kulelo gama unemagunya ngetulu kwato tonke tintfo. Ngako-ke uyabusa futhi usebenta ngemagunya emhlabeni. Akabongwe uNkulunkulu. Haleluya. Asithandaze. Babelothandzekako, ngiyakubonga ngemandla lasegameni laJesu. Lengawo ngiyabusa futhi nginemagunya kulomhlaba. Egameni lakhe ngicitha emadimoni, ngiphilisa labagulako, futhi ngihamba ngekuncoba. Kude lokungendeki kimi, ngobe ngisebenta emagunyeni alelo gama lenkhatimulo. Ngiyakubonga ngemusa wokusebentisa ligama laJesu, nekuphila ngekuncoba lamuhla. Amen.
Kuqhubeka nesifundo mlaleli utawufunza imisebenzi yabapostoli sahluko sesithathu ivesi lekuqala kuya evesini lesiphohlongo kanye nencwadi yaMakho sahluko selishumi nesithupha livesi lelishumi nesikhombisa kanye nencwadi yabaseFiliphu sahluko sesibili livesi lemfica kuya evesini lelishumi nakunye ehumishweni le-message. Bese kuselihlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka munye utafundza incwadi yabaseRoma sahluko selishumi nesithupha livesi lekuqala kuya evesini lemashumi lamabili nesikhombisa kanye nencwadi yetihlabelelo sahluko selikhulu nakubili kuya esahlukweni selikhulu nakuthathu. Bese kuthi-ke ehlelweni lokufundza iBhayibheli ngeminyaka lemibili nawukhethe yona utawufundza incwadi yaLuka sahluko selishumi nesithupha livesi lelishumi nakuthathu kuya evesini lelishumi nesiphohlongo kanye nencwadi yaRuthi sahluko sesithathu kuya esahlukweni sesine. Angiphindze mlaleli ngibonge ukuthi wena uthole lithuba silalele ndzawonye livi leNkosi lisafundwa. Ngikholwa-ke nekuthi ubusisekile, iNkosi iqhubeke ikugcine ibe nemusa kuwe. Amen. Ucela ngemlaleli ukuthi uma ngabe bowusengakayemukeli iNkosi yethu Jesu, umane usho nanka emagama emva kwami uwasho ngenhliziyo yakho yonke. Haleluya. Thani Nkosi nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyiNkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade, ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngikusinzisa impilo yami. Nyalo sengingumntwana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela ke mlaleli, nyalo sewungumntwana waNkulunkulu. Haleluya. iNkosi ikubusise.